جرانه کردستانی روجاوی کردستانی دما خوش به بینرین هجا ایرو 4 گلان 2026 روجان جیم روجا دوشمی به بلتنا ساعت 7 ام پیشیا ونه ام جواره بلتنی پیشکش بکن لپشتی بناو بله. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا ما گوت روجاوا سرکی یا تلویزیون مرونا هیدم یک جخاله هری سرکی روشا دیلگرتیانه و بویه که جام دست پی بکن خلک کوبانی به مشک جرسی داکتن قادان او بانگا بردان همو دیلگرتین لگل حکمتا دمکی یا شامی کرن بوی جرسی خلک کوبانی بانگا بردان شروانین کو جبر پاراستنا آخا ولاد دیل هاتنه گرتن کرن لور هات گوتن دوی حکمتا دمکی برسوا بده خواسته کن مالباتین دیلگرتیان او دمک کند همو دیلگرتی ورن بردان اتفاق یکی حال یکی راستانه شره حال دوامین اساسی تو هر کس لحیویه گرگ اصیلی من برده هر دو آلیان در گرم برده من وقت هیدین لشکری لنوی کسان من برابر اصیلین حکومتا دمکی باوکی راست گوری پیمان نابنتوی ما گروه خطی پانی ام لبت تاکن ندی ام چون خوادن ام چون خوادن بلی بینرین هجا دناوا وی گرسیده کسی که کم ببون هنه جوان زاروکن وان هنه جوان برای وان هنه جوان پسمامین وان هنه جوان خوشکن وان هر یک خودی چروکه که به ایش یا وان مالباتن هیا که ایرو ل نوا کوبانی داکت بونقادان جه مالباته که افرینی که نها ل کوبانی دمینه سی خورد ین جمالباته که دیلگرتینه هر دوی چارچوبه ده بگرتنا هر سی زاروکن وان دلی وان جی تند بویا بهرز بویا او وی که جی ده هر خواه پیشاندانه که ده یا که داد که قادان ده تینن زمان ایشا وان او داخوازین وان ام دنوچهام نوچگانم هیویدار حرانی او حوالا ما کامروان مزگین مصطفی ده به هفرلی تماشا بکن ایش مالبات اسیران جیان دکن هر ساعتک شبوان وکو سالان در باسبه هر چی روکک رنگکیه هر چی روکک به ایشکیه لیتشتا بالکیش نیکونه ددونه سه خورد سه شربان جمالباتک عفرینی اسیر نها خلق عفرینی لبندا بگریه لبندا بگر واری خواه لیزاروکن وان اسیرن به یکیت بیشن اول ناگرن واری خواه حتی که زاروکن من آزاد دین بردار چند برای تگردینه سسته کوی داری ها تگردین و چه رنگی بود شرع اشرافیه دو شیخ مسعود روی تویله و تنگردن حمسه دو ایسیرنا معلوم رو خوده دند کن بوان ما خالص کن بس امن کن گندیو خالص کن بخونان افرین حتی بروکی ماتم بردون امر فترکیه معنی بروکی مام تشکی جوانو خوزن بس ام بروکی مات خوزن صورت برای دی دکا دستک مدنه ابو بنسرتی بروکی خودشی را گرفت بس خیلی بیان کنم
ان شاء الله بين بردان ون اگاهی جوان دبیسن آره رو به خودت دندگم حاسک دبیوان ما خالص کن بس امریکان گندیو خالص کن لانه هم نکنه مرد بنا بگندیو خالص کن حاسک بابدر دندگم دبیوان اوی خیرات منو برزه دبی محامیو بگرن وان ما ببرزه دکی من رو به خودت نخوش جمعنی بروکت مدام ان شاء الله بين بردان ان شاء الله ادخلت بحسيب باقي نيجي دارو بروكت مبارنا تشكي جوانا اوزا هر صورت دستکی دا دبیجاکو هر دستکی منی تو هبیا منی وینای برای خویدن بخستا دستی خواه بری بینرین هجا پشتی وین وچیان و چگهرامه هیودار حرامی تکیلداری مالباتین دیلگرتی و روشوان دیوان کلی اندجیب لحسه که جاره کدن مالباتین دیلگرتی آن کم بونه و که هر تم نوچگهرام محمد بادلی جلی کلکا مالبات نجبو هستین وان بانگوان جاره کدن به ما و به رای گشتی را پار و بکم همه یک سر از بری خواب محمد اوج محمد را بیج محمد ایرو گرسه که قربالختر خویاده که لپشتاته دو جی بانگوازی هبون جبو پشتوانیه بانک لیگل هات بو کرن ت ج حسه که توی جمره چه پیامان را گهنیم به طیبتیم هست و حلوستین مالباتین دیلگرتیان بله سردار سلاو جتر و جت تماشاوان آره هر چندی کو براسی ام دخوازن به وندنگ وان اول و گورن مالباتین دیلگرتیان کو براسی روزانه لکولانانه لباجارن روز آوای کردستانی روشتنه کو مالباتین استیران نه لکولانانه چه کوبانی چه حسکی چه قامشلو دیرک هر روجف او کو مالباتین استیران دخوازن بزانبن زاروکن وان مسیرن وان چیه جبرویجی ایرو جارک دن یعنی همان مالباتن همان حوالو هوگرن وان دیلگرتیانه لی رخنین وان جی هیا براستی دوم مهم رخنین مالباتین اسیران دا راگاندنه کو او دخوازن ایدی مجارا وان بده مجارا که سرکه چما پیمانا بیستو نه چله یا کود نورا هر دو آلیان ده گو دویا کو گردیگه بین والا کرن لی حتا ویکی لیه دیاره کو هن آلی دناوا بازاران ده دیلگرتیان جخوره بکارتینن بتایبت از بحثا حکومتا دمکی دکم کو اف دخوازن و مجاره بکن مجارا بازار جبرویشی گریو گازنن وان لسر جواکه هیا دبی جواک مره بده آلیکار کو چاوا ام روزانه دادکوین هری کم کو پشتگیریا وان بکرین یعنی از ایده دخوازم او باخوین دخوازم از نرینا وان بکرم هر براستی افدایک کو از هر تیم افدایک و زاروکن خو چند زاروکن وی هنه روزانه لکولانایا بشف و بروش نرادزه دخوازه بزنه به هفجینی وی یعنی مسیری وی چیه از خوازم جاره کدم پیامت بگیرم یعنی ام هر روز تدبینن براستی ایدی ام جی بوره لکولانان ام دخوازن هون ایدی پیامی و یعنی هر چندی پیامن کوش بورایا گشتیه ایرو تو دخواز جاره کدن چی بیجه ام دخوازن ام ملات بداره قد دستی خود دستی هفکن ملاتی ما وعفرین گی مارا حرکن ملاتی حسا که حر یعنی ملات گشتی بمارا رابن بش ما بسکنن معلد اسیری خو ام حبسو دارخینن حسی ما بلم به یعنی ملات حر پر به وقت ام يعني أسيرة ما يدار كافن وحارو أمتين سكت هو أم دي سهوتن أم هفد مولباتنا وددن مولبات ما وعفرين جعلي أسيرة بس أم هوتن وهفنا ملات هوتن دي سمارة أو الخور بينا حوري كرنا بس خنجي في ملاتي كاس نوتي أم دخوزن يعني حارو أم بداري تشيكن أم أسيرة أم روبن أم دستي خو دستي هافكن حتى أسيرك ما هيا ده هرو أسيرة مدار كا أزنار مرويدن معلي أسيرة خودن أدخوزن يعني إيه مدار كا حارو أبها ملاتي خور دي سوداري از داره معلی یعنی حتی اسیرک مهاید حبسه دام به هف داره هف دای کرنه حارو ملات ملواره بس یعنی چهار مهانه ام سکینینه دبن هرو سبا کنی یعنی ام وید خوازن یعنی دو ام ملات گی چند کس هاتن هرو جدی اجمار های هاتی بدی سنه هم ملاتی پرا رابن ملات رابن دستی خود دستی هف کن و اسیرنی خود دارخن و شهیدنی دو العرضه یعنی بس رابن حتی چه وقتی ملات که بسکنه خيروين نادين دار ملاتي ما وعفريجي خاصة أمي عفرين وارن بشتي ملاتي خو بقرن خيروين حقيقة ناخذن وين دسكنن دبا بس أم كي وقتي هان عفرين وارن بش أسيرد وداري وين هارن عفرين أمي الفر دوام بكن تبخير هاتيه جوالو سلام جي بخير هاتن
ام لکلاک المولبات اسیری خودت کنن جبر گهرو چند روزن هف اسیری ما نت یعنی نت برندونه ام دخوازی ما ج حکومت شامه و جبرز مردم عبدی ام دخوازن هف اسیر ورم بردان ما چما پیمانا چکرن پیمانا بتونه شله نجبو اسیرو ام دخوازن اسیری ما واره بردان ام بون ملت خو آفرینه دکن ام دبن هرو ام دستی هف دبگرن نه تنها ام بن ولا انک کینگو وگرن آفرینه وگرن آفرینه مرا نتشتک بس اسیر ما ام اسیر خود خوازن جاری گیدن ام ج حکومت شامی دخواز کن و جوال مردم عبدی ام دخواز کن ام دبن اسیر ما ام دخوازن ام اسپاسیون ام هیوینه کودنگی و بگودار کردن تچاوه باشه ایلو تچاوه تچی بیجه از خوازم اسیری ما بازنی بافکی من دارم به ملت جوان دور ما بس کنن ام اسیری اف باضی ته آره ناوی وچیه محمد رفعت بغداد کی داری هات بگو لشاري رقي طبقه دوت يصير اوي دشری طبقه ایده آره صباح الخير دوت قرطن ام نزل نحا بارك ناحسك اي خالكي جيو فير دانكر اي ما نا دانكر ام پیره قط نپیوین نو ام دخوازن يصيري مع بعض ملاتي مع جوينن في داري ام يصيري خو بافدر دار خينن بله هیویا ما او کت زوب باضی خو ببینه امی لیور دوام بکن تو چاوای دای دوجی من هالوستا تگرت مگوت سوز ام بورنه حتی که هون زاروکن خو ببینن ایرو تشمریج چه دخوازم ایسیری خود خوازم یارم علاوه خود خوازم بنا کومی قچ فاقچ دویرک ام دخوازن ایسیری ما باردن حکومت شامه ام دخوازن لوی ما باردن بس کذا بده که شاوتی بس ولا چهار ما نار تمرن حال ما نمو کومی قچ کارا بس لی بنرن بس امرن آرتا امرن بس ام دخوازن ایسیری ما باردن بس هیویا ما او کو ام جی سوزن کو ام بوره بن حتی که هون زاروکن خو ببینن بله كبار نادن ام كتم مانوبن ام كتم لفربن روبرو ام نار مول ساعته واخر سپاس سردار yani روجانه دیارم مجار مزنه پیمانا 29 چله وک آوی زلال بو خالن ویجی گلک پیک هاتنه یعنی خالن لشگری هن اولهی پیک هاتنه هم د آلی سازیان ده پیک هاتنه لی مجارا دیلگرتیان ده دیاره کلم هنه دیاره پرسکریک هنه بازار لسر هاتیه کرن از بحثا کید کم حکومت دمکی کو اف مجار کریه نوا بازاری یعنی مالبات و حوال و هوگرین وان دیلگرتیان جی و یکی دبیجن چاوا کنها و پیمن وان گودار کر یعنی دویا کو گرتیگه بین والا کرن چما نای والا کرن هم او شروانن کول گوری پیمانه جهن دورن کو وکدر حافر و رقا و طبقه وکشیان لی دیل هاتن گرتن دسته و حکومت ده پیما وان جی اوه کلی بکلی دخوازن زاروکین خو ببینن دبیجن هگر مجار دوام بکه او جی لکولانان بمینن هر هلوستا وان او کو آزادی جبو وان دلگرتیانه بله محمد بادلی نوچگانی مج نوا حسه که لکلکا دایک و مالباتین دیلگرتیان بوم و پیامین وانجی بما او ببینرین هجاره پار وکر محمد جبوتا گلک سپاس جبو مالباتان جم دبیجین قواد با او وکه گوتنا تهمام دوباره بکن که هیوی دکن دزوترین دمیده چارونسا زاروکن وان زلال ببا او زاروکن وان لوان وگره دوباره گلک سپاس هر هبی بله بینرین هجا اف لحسه که بوم ایرو با آواتی گشتی لکوبانش خواهم مشاته کلداری وی که هبو لحسه که جی مالبات جاره کدن لقادم بون لقامش دو جی کمبونه که مالباتان هبو جاره کدن آرمانجا سره که او بوم داخوازا دیلگرتین مالباتان یاش بو وگرا زاروکن وان بون او وکه دایکان جیانی زمان دیاره کم حتی کو چارونوسا زاروکن وان نیزرال کرن زاروکن وان و نگرن او روشانه لقادان بن محمد گوت و امج جاره کدن دوباره بکن حتی کو او دایک لور بن روشانه یک جه ارکام همیا پیشی همیا چاپمنی و همجیا اخلاقی و وکه کرده که جه او کو روشانه ام دنگی وان دایکان برین لسر وان اکرانان او پرسین کو او دکن ام بین لسر اکرانان او ایدی بر پرسین خودی مخاطب وان پرسان کنه جیم لجبو چارسری جبو برسوا وان جیم اگر کو کنگی خواستن دکارن بریا اکران من رونایی تیویجیم برسوا وان پرسان با آوائی که زلال بدن او هر دوی چارچووی ده ام بنوچا خویا دریزی ده دوام بکن ده پیواجویا انتگراسیون کل ده سوریه دوام دکدم هر کس یک جمجارا سرکه یا کچاوی وان لیه او جیم هیزین یکنین پراسنا جن یپجه 15 سالان خواوکه هیزه که لشکری جبو پراسنا خاکا خواه شرکر ده روشاوی دناوا انتگراسیون ده
بچه آوای به یک جمجار سرکی کو حتی ها نزلاله تکل داری به مجاری فرماندار گشتی یا یکنین پاراستنا جن یه پژی روحلات افرین نرخاندرین بالکش کر روحلات افرین تقاس کر کو مسوگرکرنا مافی جنان دستور ده بنگه هم مسوگرکرنا پیشروشا سوریه یا اوگوت ناسکرنا یه پژی بشکه جلحف کرنا پیمانا 29 چلیه نهاتی نقاش کرن ولات قانون آویتی نقاش کرن همان دم همو سازی و دزگهنگ و د سوریه دهنه جنوباتی نقاش کرن اجبر کو امجی سورینه همان دم بشکی ج سوریه نه وکا کرد وکا جواکا کرد وکا جن باندورا و گوهارتن و گوهارتن کوچه راستی چارەسەریە سووری وێ چێ ببێ پێدەوی هەیە و د سووریەدا ڕۆڵا ژن بێ ئەساسگرتن کردنە یعنی دناو ئارتێشا قەسەدێدا و ساڵێن کو چێبوون ساڵێن درێژدا تەکوشینێک و هاتە داین ژنێک بەشێک ئەساسیە vê تەکوشینێ بوو ئەلبەت ئەز دەخوازم vê bal bikişînim ser yani di rojava di Sûriyê de پێویستە ژن وەکەم گوت گارانتیکردنا مافê jinê di destûrê de hebe em ê tekuşkî çekdar bi çek tenê nîne esas yê pejê yek hêza xwayê xaberêxistin kirin yek jî hêza parastin ji xwe re wek felsefa jiyanê dît û yani ev kir esasê armanca xwe ku jinek li ku derê dibe gerek xwe biparêze ji destkeftiyê xwe de bigire ji çanda xwe de bigire heta êrişa li ser beden li ser fîzîka tê kirin wê çawa xwe biparêze yê pejê çandek wisa da ava kir gelek jin yek û berê xwe dan nav refê yê pejê hebûn jinên internasyonal jinên biyanî jinên ereb kurd bi rastî ji hemû aliyê cîhanê ve jinan bi hêjmarekî kêm bêjî ema berê xwe dan vê yekê çima pêwîstiya jin bi sirrekê heye ew jî sira bi çi awayî bi qebûlkirina yê pejê ne têmane ku wê her şer hebe tam tersî qebûlkirina statûya yê pejê wê aramî wê îstîqrar çê bike wê rengbûnê çê bike bi rastî wê jinan daha bi hêz tevlî vê pergalê bike yani divê manê da yek ji armancê me yê herî esas em bi rastî ba destkeftîna bi rengekî ji rengan biparêzin mîrasekî ku hemû jinan jê bawer kiriye ev mîras yek ji bername me esasê ku em biparêzin divê bi rengekî kitle dibe bi rengekî di herêma xwe de xwe parastin dibe û em di nav dayîn îstandina dane ku bi rastî li ser şeklekî li hevdû bikin ku ev jin hebûna wê bi rengekî fermî gereke bê parastin Piştî ku sîstemekên nû ya gumrîkê li deriyê Sinûrê Sêmalkaya hat ferz kirin bazirganan ji şert û mercên giran nerazîbûn nîşandan û xwestin girevê pêkbînin li hemberî vê yekê Rêveberiya deriyê Sinûr civînek bi bazirganan re li darxiz da ku daxwazên wan gotûbêj bikin. Di wê civînê de daxwaz hate kirin ku qedexe û şertên hatine kirin sivêk bibe. Li gorî bazirganan û navînkarên gumrîkê bi vê sîstema nû şertên giran ji aliyê hikûmeta demkî ve hatine ferz kirin. Hin çavkaniyan ragandin ku hikûmeta demkî berûva jê deriyên din yên li Sûriyê bi şertên giran polîtikayên sîstematik a li dijî herêmê nîşan dide. Her wiha dest nîşan kirin ku herçend kel û pelên destûrdayî derbas dibin jî lê xalên kontrolê jê hêla hikûmeta demkî ve rastî astengiyan tên. Niha jî çav li berpirsên mijarê ka wê li ser van daxwazên gel û bazirganan çi gavê bavêjin. Têmên serrastkirina elektrîkê xebatên xwe berfirehtir kirine tîman niha xebatên xwe didomînin da ku di zûtirîn demê de stasyona Elokê bidin xebitandin êdî xebatên wan jî berbidawî ve diçe li gorî agahiyan eger tu pirsgirêk dernekeve piştî du rojan serrastkirin wê bi aweke giştî bidawî bibe
آگاهی برفرهتر ده نوچگانی محمد بادلی او حوالی می قمروان آمر السیده. تماشان نهجایی رو ام به تیم کهربه یه ناوندا باجار دربیسی را درکتنک و ام نها لسر خطا کهربه یاکو دچه استاسیونا علوکه بطایبت ام لگنده مشرفی نه یک جگنده کو جبر ایریشان تفداهاتی ویران کرن ده انجام ده اف برج کهربه جی ادی جبر دربه گران تفدا ویران بویا نها تیم کهربه هول ددن اف بهتری 15 روزن جناوندا استاسیونا کهربه یا باجار دربیسیه هول ددن خطی سراس بکن حتی بگهجن استاسیونا علوک هند زانن کو اف دمکه جبر ایریشن هاتنا راوستاندن ایدی کار و خدمت لسر استاسیونا علوکه تکرن لآلیکی جناوندا استاسیونا کهربه یا باجار دربیسیه نها تیمن کهربه هول ددن خطي سراس بگن حتى ستاسيونا علوكي نها لفر هما بيجن غهاشتيه برداوي لغوري ريفبريا في تيمي جمره راغانديكو او دنافا هولدان عندنا هاجر تبرسكريك بوان در نكذا حتى دروجان خطا كهربي ج ستاسيونا دربيسيه حتى ستاسيونا علوكي او بداوي ببا لكيلك ادنجي دنافا ستاسيونا علوكي ده دائره آوی اف چند روزن سردانا ویده ورید که لگوری گوت هاتیه دیار کرن او ستاسیون جبر ویران کرنه دوزی و طالانی لی هاتیه کرن نها کار جه تی کرن داکو او ستاسیون جاره کدن تی که خدمته جخواه هون دزانن 6 سالن در باس بویا بین آور آف لسر باجار حسکی قط بویا اف همو هولدان تی کرن کو ای سال هاوینا به جبو باجار حسكي جارك دن آوا علوكي بفينا لغوري تي تخمين كرن جفر حتى هايفكي اگر برسكريك در نكذا او هم جعالية كهرباء هم جي جعالية آوي ستاسيونا علوكي تي كذا خدمتي لرقه بوليتيكين باجارج کردان والا بکن دمریت دیه مالا کرده که یا لنوا رق خراد کن او جبویه که جیم هنجتین ببینگه دست نشان دکن. اف دیمنی ویران کرینا مالا که کرد آج کردین لرقاین رسنه. لگوری چافکانیین ما اف مالباتا کرد نتنه مالا وان هاتیه ویران کرن برزی و گفل وان جهاتیه خوارن. بریان هاجی لرقه شارداریا باجار مال او دکانین کردان ین لطاقا کردان والا دکرن او هل دوشاندن. او یک جی به هنجتا کو آواهی لدورین دروی پلانا آواکرنیا باجر بیک خاطیه گربون. بنزیکبونا پازده گلان روژا زمان کردی ماموستین کوبانه دانزانین کو دوی زمان کردی د دستورا بنجین آسوریه ده وره ناسکرن هر وکه گوتن ناسکرنا زمان او باورنامین و مافکی بنجهین کو بردواما پروسیا فیربونه مسوگر بکه. کمکا بین خواهی دست بی که زمان کردی دست بی کرن لفدر که روژاوی کردستان دبستان ما خواندکاری ما شفایک حتی قناق زانگه زمان کردی خواندن گشتن به اصله هیرو وکی خواندکار وکی ماموسته دوی همی خودی لزمان خود درکبن زمان کردی درکبن هر ام دیرو که ود گرنن تقر کرنا ولاته که نتوه که چید به تقر کرنا زمان چید به ام وکی گل کرد وکی خواندکارن کرد دوی ام خودی لزمان خود درکبن جبر زمان هرتم زمان کردی هم بری اسیمولاسیون هاتیه هم بری شافتن هاتیه
گاوی کوهی رو مالفتر که دست بگیری او فراسات هان کود دست مده هی نهال فتر که لرجاوی کردستان دوی ام همی کرد خواندکار خودی لیدر کردن ام زمان خواب پارزن و داخواست بکن که زمان کردی دناو دستور سوری نوداجی جه خواب بگیرن نه بیشتر بیشتر شورش روجابا بیشتر 19 ترمه هدا و دست بیکردیم ودی که پیواجه که نوج روجابای کردستانی هتا میکنه جبود در بتای بس جبود درباره زمان کردی ولی اوقات رژیم بعث قد خکر بود سر کردان حتی زاروگ کردان نکو تیپ کردی خواندن خون زندان خواب کردن لبیش 19 ترمه دست شورش گشتی بود اما زمان داشت شورش زمان داشت دست بیکردی روزی خبرت که پرگیرینگ هتا ماشان حتی میشنه و اصل مزانیگه می داد چونی ما خواندکاری می بزانیگه در چونه ام بیش ام پیمانگه هزاران خواندکاری مد زمان خورد بونه زمان آسیمت هرمی روز آبجی چیه بونه و درجی آسا زمان پر بلند بیه گوری وجی ام بیشن چه پرورده می کل هرمی کردان هنر چه دبستانی می هنر زاری که من دیسه زمان خواهی کردی بخونه خواندن آخری زمانی کردی بردام بکنه هر جوی زمان کردی جواری پاراستن حتی بگن هر زاروکی کد شخص سیستم دیانیا درجی گرگ زاروک پیش یعنی سال یکی دو زمان دایی که پرورده خواب ببینه یعنی سیستمی که جهانیه گرگ زارو میشه سر و اساسی جوی زاروک میکرد بود زمان خواه پرورده خواب ببینه چهاری زانستی پارلمانترا دم پارتی بریتان گونش altın de meclisa Türkiye'de balçışanlı ser Pirzirêka mamosteyên Kurdî wê diyarkir ku di 14 salan de 847 mamosta derçûna lêtenê 210 ji wan hatine peywerdarkirin. Beritan Güneş Altın mijara perwerdehiya bi zimanê Kurdî û kêmasiya mamosteyan xist Rojava Meclisa Tirkiye wê bi pirsnîşanekê ku pêşkêşê Wezareta Perwerdeyê kir balçişand li ser kêmasiyên cidî yên perwerdekirina mamosteyên Kurdî. Her weke diyarkir ku tevî hewcedariyeke mezin li bajarên Kurdî di 14 salan de ji 847 mamosteyên ji beşên ziman û wêjeya Kurdî derçûne tenê 210 hatine peywerdarkirin. Bêrîtananê ziman ku ev rewş hem mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê têk dide û hem jî di warê kar de pirzgirêkeke mezin derdixe holî. Wê balçişand li ser wê yekê ku li bajarekî weke Amedê pêdivî bi sedan mamosteyan heye lê divan salan de tenê hejmareke sinûrdar hatine ergdarkirin û got dersên hilbijartê nikarin cihê perwerdeyên fermî bigirin. Di pirsnîşanê de ji wezaretê daxwaz kir ku raveyên cuda yên li ser daneyên dersên kurmancî û kurmançikî bêne şîrovekirin û hejmara xwendekaran a fermî bêzanîn. Wê jê pirsîka çi plan û polîtîkayên karkirinê hene ji bo zêdekirina perwerdekirina mamosteyên Kurdî. Berê bînerên hêja niha jezîn û çeyeke balkêş ya li Bakurê Kurdistanê bu bînerên hêjara par ve bikim. Serkeftinek di futbolê de lê tişta ku dimêne jê kêfxweşiyeke bêtir e ku ev jî Amed Spor derbasî Lîga Süperê ya dewleta Tirkiyeyê bibû hema piştî wê yekê li her qadê kêfxweşiyeke zêde ya derketibû pêş hem li stadyuman û hem jî li qadan gel daketibûn û bi vê yekê û helwesteke xwe ya kêfxweşiyê dabûn diyar kirin. Di vê gavê de lêsîgvanê stêrka tîma Embayê Diagne ku bi xwe xelkê Senegalê ye. Ala welatê xwe hewl dide ji ber ku bi qezenç kirine bi serketine şahiyeke kêfxweşiyê nîşan dide lê ji ber ku ala Senegalê ew jî zer sor û kesk e lê vê carê rastî zextên polîsên dewleta Tirkiyeyê tê ku bi hişmendiya
او آلیا کردانه جارek edin êrişan dike. Jinişka ve polîsek li kêlekê dibêje ew ne ala Kurdan e ew ala Senegalî dixwaze hinekî wisa ew rêveberiya polîsê bide sekinandin lê Sigvanê Senegalî dibêje ev ala Senegalî bi zimanê xwe ji qêr dike lê carek edin zexta li ser wî yekê dewam dike di nava çend saniyan de ev dîmenê ku derketê li ser medya dijîtal belav bû û vê yekê jî bixwara nakokeke mezin derxist. O pırs jî her ku çûn pirtir bûn çima futbolîstek, lîzerek pîrozkirina bi ala xwe tê astenkirin. Gelo ew şaşfêmkirinek bû an hesasiyeteke kûrtir a dewleta Tirkiye li hemberî rengan bû. Raya dibêjin ew şaşfêmkirinek bû. Lê bandora li ser raya giştî ji vê pir mezintir e. Ji ber ku carnan wênek ne tenê bîr anîneke ew destpêka nîqaşeke nû jî dide avakirin û diyara ku ev nîqaşa ku niha li ser vê alê jî derketî li nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rojeveka sereke wê bixwere bide avakirin em çend saliyan ji dengê zindîn yên lê Sigvanê Senegalê temaşe bikin. Ne, Cagne. Bırak. Hayır, kendi bayrağı ya. Senegal kendi bayrağı ya. Abu. Kapat onu. Ne, Cagne. Bırak. Hayır, kendi bayrağı ya. Belê her diyara ku li Tirkiye ne tenê sembolên Kurdiyên kesk û sor û zer lê hemû alên hema bijên welatên Afrikayên ku bi rengên kesk û sor û zerên jî hatiye qedexekirin ango nexweşiyeke wan ya li hemberî van alan jî derketiye pêş me xwest em vê nûça sîporî bi we bînerên hêjara par ve bikin ku gelek peyam bi aweke eşkere radixe berçavan ku polîtikayeka dewleta Tirkiye li hemberî gelê Kurd û sembolên wê bi çi awayî bûn û em niha bi nûça xwe dirêzê de dewam bikin. Li Swêdaya hikûmeta demkê carek edin agirbest bin pêkirin fermandariya hêzên parêzvanên niştîmanî ragihand ku di encama vê êrişê de birîndar çêbûne. Fermandariyê destnîşan kir ku hêzên parêzvanên niştîmanî berseva êrişan daye û şer rû daye. Her wiha hêzên hikûmeta demkê bi çekên giran guleyên hewanan û dronan êrişî taxên nişteciyên Swêdayê bajarokê Idlib û noqteyên leşkerî kirine. Li gorî daxuyaniyan êriş ji noqteyên hêzên hikûmeta demkî yên li Rojava û Bakurê Rojavayê Swêdayê dest pê kirin. Di encamê de hin sivîl birîndar bûne û hin endamên hêzên hikûmeta demkî jî birîndar bûn. Li kêleka wê jî stasyona Şehba a li Swêdayê bi temamî ji meriyetê derketiye. Belê bînerên hêja agahiyên herî dawê yên li ser Sûriyeyên ku li Tirkiyeyê dimênin hatin weşandin herçend hejmarên vegerî û hûrgiliyên nüfusa heyî hatine zelalkirin jî lê rayadaran jî rêja dawiya van daneyan bi raya giştî re parvekirin. Li gorî agahiyên ku ji aliyê Wezareta Karîhundirîn ve hatiye parvekirin hejmara Sûriyeyên ku li Tirkiyeyê bi statuya parastina demkî dimênin weke 2 milyon û 208,542 hatiye tomar kirin. Daxuyînên her wiha nakokiyên têkildarî vegerên bi dilxwaz jî zelal kir. Hate ragandin ku hejmara Sûriyeyên ku ji heştê kanûna 2024 ve ji Tirkiyeyê vegeriyane welatê xwe jî 667,565 Wezaretê te qez kir ku ji 2016 ve bi tevahî zêdetirî milyonek û 407,000 Sûrî bi dilxwazî bi ewlehî û bi aweke rêkopêk vegeriyane welatê xwe. Li gorî daneyên netewên yekbûyî tê texmîn kirin ku di heman wextê de bêtirî milyonek û 63,000 Sûrî li seranserê herêmê vegeriyane welatê xwe. Tirkiye weke welatê ku herê zêde Sûrî lê vegeriyane tê dîtin. Bînerên hêja rejima Îranê binpêkirina maf girtin û darvekirinê li dijî çalakvanan dewam dike hate ragandin ku 3 kesên din jî hatine darvekirin.
چالکوانی بناوی مهدی رسولی محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادیم ده خواپشاندان و داویه دل ایرانی هاتن گرتن. آژانس نوچان یا تصمیم کو گریدای ارتش محافظین شورش یا راگاند کو سه چالکوان و صبحه لگرتگاه وکلا بات آل مشهدی هاتن دار وکرن. چالکوان به ادعاین لدیش اولهیا جماوری چالکین تروری کرنه هفکاریا به دولت دجمن را او سرهلدان خاتن دارزاندن. لطنگاوا هرمزی کو یک جه خالین و گوهستن ین هری کریتیک جبو بازرگانیا توایا جهانی آلوزی بلز زیده دبه پروژه آزادی یا سروکی امریکای دونالد ترامپ کریزه که نو لحریم خستی هولی او بویه صدما داخونین پر تند جه ایرانی وره ایرانی اداد که لکشتیه که امریکای خستی همه یکسر پنتاگون دی بیجه تشتک بکشتین من نهاتنه او اداین ایرانی رد که کشتین شهر گف چالکین دیپلماتیک و روشا لروشلاتان آوین با آوه که گشتی ام دوین وچه ده هم ببن. چاوی جیهانی لسر تنگاوا هرمزیه کوکی دل بازرگانی انرژی حسباندن آلوزی دنابرا دولتین یکبوین آمریکای و ایرانی ده دیسا گروبو. پروژه آزادی یا سروک دولتین یکبوین آمریکای دانالد ترامپ آلوزی الهرم زده کریه. ریفبریا واشنطن راگهاند او پاراستنا لشکری جبو کشتین بازرگانی ین کلتنگاوا هرمزی آسیمانه بکن. ترامپ او یکوکی گاوک مرووی و گوت او همان دمی ده هشیاری دا. هگه دستوردانک هبه دی برسوک توند بدن. Got the facility, but also destroyed intelligence support sites and missile radar relays that were used to monitor. فرمانداری ناوندی آمریکای آنگو سنت کومیجی پشتگیری خواه جبو اپراسیون راگهاند. تی پلان کرن زیدتری 100 کشتین بجاهی و دریایی کشتین ویرانکر این بموشکین ریبرکری و بقاسی 15,000 لشکر با آوائی که چالاک لتنگاوی ورم بجیه کرن. با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و لپیشبری ویگاوا واشنطنی برسوک پر توندج تهرانی هات. هینا دناوا وان نقاشانده چاپمنیا ایرانی عیدا کر لکشتیه که امریکای دانه. پنتاگونی جی او یک رد کرد. ایرانی راگهاند اوی هر دستوردانه که امریکای لتنگاوی وکی بن پیکرنا آگربسته بحسبینن. ارتشا ایرانی راگهاند تنگاوا هرمزی به تواهی دبن کنترولا ویده او ده هز لدیجی کشتین شر این بیانی ورم بکارانین. لگوری آگاهیان کشتیه که شر آمریکی کنیزی کی تنگاوی دبو هات دست سر کرن. نوچه لیدان تانکره که لحرمه فکار زیده تر کرنه. بله امارات راگهاند کو تاوی اوپک جه تواهی ریخستن پترول وکشایه. امارات بفرمی جه ریخستن ولاتین هناردکرنا پترول ین عربی آنگو اوپک وکشایه. ریوبریا ابودابیا کو جبری و جه اوپک و اوپک پلاس وکشیا بو به وی آوائی به تواهی جه ریخستن انرژی ین حریمی درکتیه. داخلنیا اوپک نشان دا کو بریار جهیلا وزیر انرژی امارات و هاتیه راگهاندن. لگوری داخلینیه بریار جیه که گولانا 2026 وکتیه مریتیم. لگوری پسپوران افگاف بشک جه استراتژین اماراتیه کود سیاست خویا انرژی ده با آوه که سر بخواتر تفبگره. باندورا وی بریاری لسر کوتاین هلبرینا پترول او هفسنگین انرژی ین هرمی هینا نایدیتن. نها همو چاو لسر ویه کینه کو اف وقتاندن ده چوا باندوری لبازارا پترول یا جهانی بکه.
دمک کو تنگزاریا د ناوبرا دولتین یکبون او امریکا او آلمانیا د بالتی کشینه پیامک نوج برلین هات هر وها سرک وزیر آلمانیا فردریک مرس راگاند کو توی ناکوکین به دونالد ترامپ رجی هفکاری و دوام بکن. دمک د کو تنگزاریان د ناوبرا امریکا او آلمانیا د دوام دکه داخونی که نوج برلین هات سرک وزیر آلمانیا فردریک مرس گوت توی ناکوکین به سروک امریکای دونالد ترامپ را جه او ده دفجه هفکاری برندن وی به اشکری دیار کر کو نرینین وان این جدا هنه نمازل سر مجارا ایرانی لی تقص کر کو دوی تکلین ترانسیت ورن پاراستن. مرس بریارا ترامپ آکیم کرنا هجمارا لشکرین امریکا لا آلمانیای نرخاند او ادعا کر کو افگاف نه جزایج بوم. جالیه کردن و مرز دیار کر کو دولتین یک بین امریکای کپاسیتیا دابینکرنه یا تریا جبو موشکین توم هاوک تونیه وی دیار کر کو شرین لایران او اوکراینای چافکانین لشکریین واشنگتونی دخبن زختیم اف همو پیشکتن نشان دادن کو هر چند دینا کو که دنابرا هر دو ولاتان لسر مجارین سیاسی او لشکری دوام بکن جی هفکاری دوام دکن. سرکمار فرانسه امانوئل ماکرون جبو دیلگرتین ارمنی و به سرکمار آذربایجان ایلهام علیه ورم هفدیتنه که پیک بینه. ماکرون ده سردان خویا ایریوان ده دیار کرد که اوی به سروک آذربایجان ایلهام علیه وره لسر روشا دیلگرتین ارمنی هفدیتنه بکه. ماکرون گوت اف مجار و ده روژوی ده بو او فرانسا و رولا خویا نوبینکاریا دنابرا هر دو ولاتان ده بدومینه. ده برسوا پرسکی آلسر چاوا جواکا ناف نتوی دکاره آلیکاریه بکه ماکرون به کورتاسی اشارت بدن استاندران کرد. ده همان دمه ده سرکمار فرانسه دیار کرد که اوی به سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان رجی هفدیتنه بکه. هر وها بالت شانسر گرینگیا پشتگیری داینا پیواجوی آشتیه گوت آلوزیا دنابرا هر دو ولاتان ده کم بویم. هر وها تیزانین که ده سال 2025 ده لواشنگتونی لحف کرنه جبو بداوی کرنه شرید دریش ادنابرا هر دو ولاتان ده هات امضا کرن. لحرما قرباخی هینا جی وکه ناوندا شرط دیتن. بلی بینرین هجاب جه گرتن خراکرین ویرانی کشتن و هر داوی جه نوچه که خوش ام بلتنا خواه ایرو به داوی بیتین که او جیم ام تین افرینی هم بیز دیکن او دارین زیتونه به وان گوتنان هنرمندین افرینی ریزان بکر کیف خوشیا وگرا وار خواه ده کلیپه که ده وشان دیم گوتن او آواز انستران جه آلیه ریزان بکر و حاطنه چیگرن او ساز جی خلیل خلویا ام بهبره لتماشا بکن. بایم هاتن عفرینه شابه هوارو لیلونه بایم هاتن عفرینه شابه هوارو لیلونه ناچنه دا چای گرمه همیسکن دارا زیتونه ناچنه دا چای گرمه همیسکن دارا زیتونه چند سالن دوریدم من جاوری بروش من چند سالن دوریدم من جاوری بروش من به حسرت آخاتم من راموسم کوکا زیتونه به حسرت آخاتم من راموسم کوکا زیتونه بایم هاتن عفرینه شابه هوارو لیلونه بایم هاتن عفرینه شابه هوارو لیلونه ناچنه دا چای گرمه همیسکن دارا زیتونه ناچنه دا چای گرمه همیسکن دارا زیتونه بله بینرین هجا ام لور دیگه جین داوی بلتنا خواه ساعت هفتن و دیویجین حتی جاره کدم بین پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیده هر شاد بختار